Bore da iawn I chi gyd a chroeso i'r Oedfa Fyreuol yn aelodau yn gyfeillion yn ymwelwyr. Hyfryd I weld chi a gobeithio gewn ni fendith o gyd addoli gyda'n gilydd. It's lovely to see you, to welcome you to this morning's service, and I remember today to welcome those joining via Facebook and on YouTube. Felly, croeso I chi gyd. Ac fe unwn ni I ganu ein hemyn agoriadol sef 119, 119, 119. Eria Cerniw, diwn darpar o hyd at raid dynol ryw yw'n cysur I gyd a'n cymorth I fyw. Pan sycho ffyn honnau cysuron y llawr, a'i heddwch fel afon a lifa bob awr. Wy'n meddwl yn aml am pennill tri, mae'r gelyn yn gri, ond cryfach yw diw, a fato yn hi tŵr cadar ni miw. Pan droi'r yn adfeilion am canion pob dyn, mi ganaf mor ffyddlon yw'r cyfaill a lun. 119. Nes I ddarllen o lyfr y salmau yr wythnos diwetha, a dwi am droi at y salmau eto bore yma. Psalm 106, Psalm 106, and if you're following in your English Bibles, in your pews, it's on page 608. Page 608 in the English Bibles. A dudalen 552 yn y Gymraeg. Ac yna
ychydig o adnodau yn unig o Efengyl Luc. Salm 106. Molwch yr arglwydd. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd da yw, ac y mae ei gariad hyd byth. Pwy all dreithi gweithredoedd nerthol yr arglwydd, neu gyhoeddi ei holl foliant? Gwynau byd yr rhai sy'n cadw barn ac yn gwneud cyfiawnder bob amser. Cofia fi arglwydd pan wneu ffafr ath bobl. Ymwel am mi pan fyddi'n gwaredu i mi gael gweld llwyddiant yr rhai a ddewisi, a llawenhau yn llawenydd dy genedl, a gorfoleddu gyda ddetifeddiaeth di. Yr ydym ni fel ein hynafiaid wedi pechu, yr ydym wedi troseddu a gwneud drygioni. Pan oedd ein hynafiaid yn yr aifft, ni wneithant sylw o thryfeddodau na chofio maint dy ffyddlondeb, ond gwrthryfela yn erbyn y goruchaf ger y môr coch. Ond gwaredodd ef hwy mwyn ei enw, mwyn dangos ei rym, cyrryddodd y môr coch ac fesychodd, ac arweiniodd hwy trwy'r dyfnder fel pe trwy'r anialwch. Gwaredodd hwy o lawr rhai oedd yn ei casau, a'i harbed o lawr gelyn. Ceiodd y dyfroedd am ei gwrthwynebwyr, ac nid arbedwyd yr un ohonynt. Yna credasant ei eiriau a chanu mawl iddo. Ac yna o Efengyl Luke, from Luke's Gospel, a few verses in English, chapter 12, verses 25 to 28, words of Jesus himself. And which of you, by being anxious, can add a single hour to your lifespan? If then you are not able to do as small a thing as that, why are you anxious about the rest? Consider the lilies, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass, which is alive in the field today, and tomorrow is thrown into the oven, how much more will he clothe you, O you of little faith? Ychwanegau Duw I fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i air. Ac fe ganwn ni gyda'n gilydd yr ail emyn sydd 687, 687. Dal fi fy niw, dal fi i'r lan, nenwedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi yn gryf nes mynd I mas o'r byd sy'n llawn o bechod cas. Tra caffwy frodio'r ddeiar hon, rod y dangnefedd dan fy mron, ac yn y diwedd, moes dy law I'm dwy'n I mewn i'r nefoedd draw. 687.
o law, im dwi'n i drawn, i'r nefoedd draw. A chyfle ni nawr yn ôl ein harfer i droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Ein tad nefol a thad ein harglwydd Iesu, braint unwaith yn rhagor y bore yma yw i droi at a ti yn awr mewn gweddi, gan geisio dy ddoli a thfawrhau di yn yr oedfa bore yma. A diolch i ti, i ni'n dweud yn aml am neilltuo diwrnod ac awr arbennig am wneud. I ni'n sylweddoli nad oes modd i ni gyfyngu dy fawredd di i un man a lle, ond ac amser, ond ni'n diolch i ti am yr amser arbennig yma. Ac i ni'n gweddio ar i ti ein harwain ni yn ein hyddoliad ni. A hynny mwyn i ni weld a chanfod a sylweddoli o'r newydd ehangder dy fawredd di, a phwysigrwydd a gwaith mawr yma wrth geisio di mewn addoliad. We pray now that our time together this morning our time together, but more importantly, our time with you will be a blessing to us all. And a means for us to realize anew the opportunities to witness and to work for the furtherance of your kingdom here on earth. But with regret also, we confess that we have failed to do so on so many occasions, given so many opportunities perhaps at times, and not taken advantage. And that we are unworthy, so unworthy to profess the name of being followers of Jesus so often. Nertha ni yn awr o arglwydd drwy gyfrwng yr oedfa newydd hon, i fod yn ddisgyblion gwell i ti ac yn ddilynwyr fwy teilwng o'th fab Iesu. Helpa ni i fod yn deilwng o weinidogaeth y gorffennol, y rai hynny a lyfuriodd ac a fi yma'n sefyll dros y gwir fel petai, yn y blynyddoedd a'r cenedlaethau a fi. A bydde di ni fod yn deilyngach o'r etifeddiaeth honno. Ac helpa ni i wneud ein rhan fach ni mor bitw y bo yn aml, i barhau a chymisiwn fawr yr Iesu ei hun. Loving God, as we join once more this morning in worship, we come to remind ourselves of all that you are, you have been and will be. All you have done for us, especially in your love in sending Jesus to the world. And we come, as mentioned, making our confessions as well, to admit our many faults and failings in word, deed, and thought against you and against others. Forgive us now and strengthen us. Strengthen us to live as we should, as you would have us live as your people. Fe ddeithos ato mewn ffordd arbennig iawn ym mherson dy fab Iesu, i bregethu'r newydd da i dlodion, a chyhoeddi ryddhad i garcharorion, a pheri'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. A helpa ni fel dy eglwys sy'n cyfarfod yn y lle hwn, fel Eglwys Gymraeg Canol Llundain, i gryfhau ein cenhadaeth yn tystiolaeth ni yn y byd, ac i gofio ac i sylweddoli ein cyfrifoldeb ni hefyd. We think of others in our prayers and devotions as ever, and we ask you to be near to them during this time, that they may feel your presence, that we are thinking of them and praying for them. Friends and family, fellow members here at Eglwys Gymraeg Canol Llundain. And in remembering individual people, we place our world as well.
our world in the midst of all its troubles and turmoil into your eternal hands. There is so much in our world, especially at this time, I feel, that is so contrary to how you would have things be. And we pray now for the Spirit of Christ to walk among the nations and peoples of the world, bringing peace and reconciliation and love in the place of all the war and conflict and hatred that we hear and see, which is so prevalent at this time. Ac wrth i ni grynhoi ein gweddiau cyhoeddus fel hyn at ei gilydd, i ni'n cyflwyno ein hunain i ddofal tyner ac yn gofyn ar ei ti ein harwain yn cyfarwyddo ni ym mhob peth. I ni'n cydnabod nawr, arglwydd, mae denw di yn unig sy'n haeddu'r clod, y mawl, y parch a'r bri. Ath gariad di yn unig sy'n teilyngu sôn amdano. Ac i ti yr unig ddoeth ddiw, ein hiachawdwr a cyflwynwn, ein gweddiau cyhoeddus ynghyd y deisafiadau cudd ein cylonau ni, gan ofyn ar ei ti ragori ar ein deisafiadau ni gyd. A mae'n bod yn gofyn y cyfan yn enw ac yn haeddiant Iesu ei hun. Amen. Wel, croeso cynnes I bawb i'n hoedfa, yn aelodau yn gyfeillion ac yn ymwelwyr, a phawb sy'n ymuno ni o bell ag agos ar y we. A very warm welcome to our service, to members, friends, visitors, and to everyone joining us on the web from near and far. A ni'n ddiolchgar iawn i'n gweinidog am ei arweiniad y bore yma, fel o hyd, ac I Mike am ei gyfraniad wrth yr organ. A heddiw bydd cylch trafod Beibledd am 4:40 a'r oedfa hwyrol am 6 o'r gloch heno.
A Sul nesaf bydd Roedfawon yn dilyn y patrwm arferol gyda Rob wrth y lliw yn oedfa gymyn y bore a 11 ag oedfa'r hwyr am 6. Ni fydd oedfa ganol wythnos dydd Mercher sy'n dod egwyl hanner tymor. There'll be no midweek service this coming week. It's the half-term break. The next Glyn Lang Memorial Organ Recital will be on Wednesday, the 21st of this month at 1:05 with Dr. Christopher Maxim, who is originally from Wrexham, performing. Bydd oedfa undebol Gwyl Dewi, Eccles United St David's Day Service, yn Eglwys Dewin ar Chwefror y 5 ar 20 am 3 o'r gloch. A'r pregethwr gwadd fydd y parchedig Dr. John Tidno Williams, Aberystwyth. Dydd Mercher, Chwefror yr 8 ar 20, ni fydd cyfarfod canol wythnos achos bydd gwasanaeth coffa yr arglwydd John Morris am hanner dydd yn Eglwys St Margaret's, Westminster. So that's no midweek service on the 28th of February because it's the memorial service for Lord John Morris at midday in St Margaret's, Westminster. Bydd oedfa Gwyl Dewi yn eglwys ni ar fore Sul Mawrth y trydydd a bydd Côr Llundain yn cyfrannu'r dathliad. Ac i ddilyn bydd cino syml traddodiadol o gawl a chaws yn y neuadd. To follow our church's St David's Day service on March the 3rd with contributions from Côr Llundain, there'll be a simple traditional meal of cawl and bread and cheese in the hall. And so arrangements are underway for this, but we do need more volunteers to help with the cooking and the baking, the setting up, the serving, and the clearing up. So if you can help in any way with some of these tasks, please tell Marian, Lynn, or me. Byswn ni'n gwerthfawrogi'r cymorth yn fawr. Right, nos Lun, wythnos i nos yfory, ar y bedwaredd o 15 o Chwefror, am 7 o'r gloch yng Mar Canolfan Cymru Llundain, mae awdur ifanc o'r enw Malachi Owain Edwards yn siarad am ei fywyd, am ei gofiant y delyn air ddath mas ar ddiwedd y flwyddyn. Dwi'n siŵr bydd e'n ddiddorol. Mae hwnna ar Chwefror y bedwaredd o'r 15, February the 19th at 7 o'clock in the London Welsh Club. Siŵr bod chi gyd yn gwybod bod Gwyl y Core yn nos Wener hyn yn y capel am 7 o'r gloch gyda Côr Llundain yn cyfrannu a chore eraill, rhai ohonyn nhw o Gymru, Côr Efionydd. Mae mwy o wybodaeth ar y poster yn y lobby. Cofiwch ddod lawr i cael dysgu o de neu goffi a chyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa. Do come down for tea and a chat after the service. Ac yn awr fydd yn amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr i chi.
ti o'r glwyddiwr, a diolch am dderbyn yn gysfonodd ysgwr, yn llawen y gnawn a'n haddyn edanghyd, i ddwy'n tystiolaeth i ti yn y byd. Falle bydd rai ohonoch chi wedi sylwi bod yna ofod i gael fan hyn, lle roedd yr hen biano, a mae yna rhywbeth newydd ar ochr yma, sef y grand piano newydd. Those of you who wish to come and have a look, don't touch. No, you can touch, yes, but you can touch it as well. But have a look at the new grand piano, which is there. Now we've had, of course, we had legacies in memory of Sim and John Mervyn, and then Radnor Walk made up the difference. So we're very pleased to see the new piano, and that'll have a bedydd tân, fel maen nhw'n gweud nawr, yn y gyngerdd nos Wener yma sydd yn dod. Felly amserol iawn bod e wedi cyrraedd. A dwi'n credu bod e'n ffito'n berffaith yna, ddim yn rhy fawr, ddim yn rhy fach, ddim yn cymryd drosodd. Felly, doedd dim byd arall i ychwanegu. Felly fe, un o'n ni i ganu 361, 361, addasiad nefelychiad elfed, os caf yr Iesu'n ran o dan pob croes, a'r hodio yn ei hedd hyd ddiwedd oes, anghofiaf boenau'r daith, pob gwaith fydd yn fwynhad, caf brofi'r hedd sydd fri yn hif yn had. 361.
Ond gwaredodd hwy mwyn ei enw. Nevertheless, he saved them for his name's sake. Dyna'r geiriau nes i ddarllen o ran o Salm 106 ar ddechrau yr oedfa. A chymod, wrth ystyried y greadigaeth fawr ei hun, y byd a'r bydysawd yn ei cyfanrwydd fel petai. Mae yna ddau brif gwestiwn am hwnni, ymhlith nifer o rai eraill, miloedd o rai eraill, ond dyma ddau o brif gwestiynau mae pobl yn holi o hyd ac o hyd. Yn gyntaf, pwy a greodd y cyfan? Ac yn ail, pam y creowyd y byd tybed? Beth oedd sbardun y cyfan? Pwy a pam? Who and why? Two of the great questions which face us in considering creation and life itself. The first one, of course, is a question of authorship. Who made all things? And the second is about purpose and design, and about why. Why were these things made and created? Well, i'r Cristion, of course, ac i'r person o ffydd, pob un ohonom ni gobeithio, falle bydd rhai yn am ddadle a fi wedyn ni. Mae'r ateb i'r cwestiwn cyntaf yn weddol syml, ac yn amlwg felly Duw a greodd y byd. Neu o leiaf yr ysbryd hwnnw i ni'n cydnabod neu'n cyfeirio ato fel Duw. Hwnnw, yr ysbryd a fi'n ymsymud ar wyneb y dyfroedd. That spirit which we call God, that's what the person of faith believes, is the answer to the first question, who created the world and the universe? Mae'r ail gwestiwn, wrth gwrs, ynglyn â diben a phwrpas a greadigaeth, the second question might well seem at first perhaps a little more difficult. We'll have to delve a little deeper. Why were these things made? Well, difficult perhaps unless you consider this and the scriptures. And what do they have to say on the matter, plain and simple? Because we read what we read and discover is this fact, that in the same way as the answer to the first question is God, so the answer to the second question is God as well. Pam y greodd Duw y cyfan? Mwyn ei enw. Mwyn dangos ei rym, neu i beri adnabod ei gydernid, fel mae'n gweud yn yr hen gyfeithiad. In order to show his great power, his glory and honor. And in the same way as God is the answer to the two questions concerning creation and this life, physical life, the words of our text this morning give us an answer to the two great questions concerning our spiritual life as well, our spiritual being. Who saves or frees humanity? And why is humanity saved or made free, reconciled with God the Creator? He saved them, says the text, for his name's sake. Tri pheth yn fyr ac yn gryno i chi y bore yma. Gogoniant y gwaredwr, braint y bobl, a rhagoriaeth y rheswm. Now, I don't always have alliteration in my sermon headings, but they do happen to work in a good way in Welsh this morning. And you can tell that I've been thinking of the headings in Welsh, because alliteration in Welsh doesn't always translate into English. And I've tried, but I couldn't do it. So we have firstly the glorious Saviour, a gwaredwr gogoneddus yma. He saved us. Secondly, a favoured people, a bobl fraintriedig, braint y bobl, he saved us. And thirdly, the exceptional reason, yr rheswm, rhagoriaeth yr rheswm. He saved us for his name's sake. Da fi at hwnna yn y funed. Felly, yn gyntaf, mae yma sôn am waredwr gogoneddus. We have a glorious Saviour. He saved us. But who exactly are we to understand by that pronoun he? Is it God and God only? Only him?
Bydd rai ohonoch chi gobeithio yn holi'n syth, wel beth am Iesu Grist? Nag yw rhywbeth i wneud ag e? Hasn't Jesus Christ obviously have got something to do with it? Surely he is the saviour of mankind? Iawn, odw, dwi'n cytuno, ond nid dyna'r stori gyfan wrth reswm. Because Jesus Christ, yes, certainly is the saviour, but also God the Father and also God the Holy Spirit. Now you can tell I'm not a Unitarian. You can tell straight away I'm not a Unitarian. There in one sentence I've confirmed my belief in the doctrine of the Trinity. God in three persons, blessed Trinity, as Reginald Heber says so famously in his familiar hymn. Ie, mae'n wir bod y mab yn fy ngwaredu, ond y tad roes y mab ar ysbryd glân sy'n bywio cau ac yn adnewyddu'r bywyd o mewn, na'r peth. When you say Saviour, and whenever you mention Saviour, remember that there are three elements to that word, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And just as they are one in creation, so they are one in salvation as well, working together as one God for our good. Mae'n arwydd y cawl yn credu bod y testun yn dweud taw sydd wedi ein gwaredu nhw, a hynny, wrth gwrs, nid nhw I hunain. Sydd wedi gwaredu. We can't save ourselves. That's hopefully obvious. We can't save ourselves. We can't rely either on our fellow human beings to do so. They can help. Yes, they can certainly help. They can show the way. They might point us in the right direction. But it's God, the Father, Son, and Holy Spirit that does the work. Na'r peth. Chimod, mae rai yn dweud bod nhw wedi dod I ffydd, war y teg, mae nhw wedi dod I ffydd wrth rando ar bregethwr penodol neu gilydd, neu wrth rando ar bregeth arbennig. A does dim amheuaeth da fi bod rhain yn gallu bod yn gyfryngau effeithiol yn llaw ddiw I arwain pobl at Grist. Ond dyma'r pwynt, ond efe Dyw a Christ ar ysbryd glân sy'n gwneud y gwaith, nid y pregethwr. Even the most eloquent preacher that ever uttered a single syllable is nothing. Nothing apart from God's Holy Spirit working in and through them. Nid Paul, nid Apollos, nid Cephas, chi'n cofio, yr adnod gweision oedd rhain I gyd. Medda'r ysgrythurau. I planted, says Paul in Corinthians, Apollos watered, but God gave the growth. God gave the growth. And we must all have, and God must have all the glory, and efe soli Deo gloria, mae'n debyg oedd Bach, J.S. Bach yn sgrifennu hwnna ar wylod pob un o'i gyfansoddiadau. Ynddoedd? Soli Deo gloria. To God alone be the glory. Beth felly am symud lan at y bobl fraintiedig, what about these favoured people? He saved them. Pwy nhw? Pwy yw'r bobl fraintiedig mae nhw bondi grybwyll I ni'n sôn amdani nhw? Well, surely these favoured people, they must be the best, the most respectable in the world, the most worthy, the most righteous, a bobl weddigar, cariadus, sanctaidd, a bobl haeddiannol hynny, oedd yn dda, a chyfiawn, a ffyddlon i'r arglwydd drwy'r amser. Well, I tell you what, think again. Think again if you believe that these words were meant for the good and the great. Because, listen once more to the words of verse 7 of Psalm 106, the verse prior to our text. Our ancestors did not understand God's wonderful acts. They forgot the many times He showed them His love, and they rebelled against the Almighty. Nevertheless, He saved them. He saved them for His sake. Pobl heb ddeall pethau Dyw. Oedden ni ddim yn deall yn aml, gwrs bod ni ddim. Pobl anghofus ynglyn â phethau Dyw, a phobl yn wrthwynebus yn erbyn pethau Dyw. Sound familiar? Odi.
He's talking about us. Dyna'r math o bobl oedd Dyw yn gwaredu. And isn't that great comfort to us this morning in this church? We who don't understand fully the things of God, we can't imagine. We who forget so easily and quickly what God has done. We who rebel against His will and follow our own agenda and our own plan of life so often. Pan nad oedd dim byd i'w cyfiawnhau nhw, dim byd. Ond yn hytrach i'r gwrthwyneb, oedd popeth i'w cosbi nhw ac eto I gyd. Gwaredodd ef hwy. Now, this doesn't mean, of course, that they stayed in their state of misunderstanding and forgetfulness and rebelliousness. It doesn't mean, of course, that He saved the wicked people and let them carry on as wicked. Na, dwi'n gweithio fel na. Mae hyn yn golygu roi calon newydd, roi deall newydd, neu ychydig o deall, I ni ddim mynd I ddeall popeth wrth reswm. Roi ysbryd newydd I bobl. This means taking old people and transforming them into new people. Taking spiritually dead people and making them spiritually alive. Remember that all the saints in heaven were sinners on earth at one time. A dyma ni wedi cyrraedd y trydydd pwynt, y rheswm ragorol yma. Therefore, having considered this glorious Saviour and the favoured people, what about this exceptional reason? Gwaredodd ef hwy mwyn ei enw. He saved them for His name's sake. Nawr, dwi wedi sôn yn barod, doedd dim byd I gyfiawnhau y bobl yma. A does dim byd I gyfiawnhau yr un ohonom ni, nagos? Dim byd o gwbl. You cannot be saved by your own good works, no matter how good you think you are. Because no matter how hard you try as well, and we all should try, of course, your good is never going to be good enough. It'll never be good enough for the perfect and holy and completely righteous God. And nor can you be saved by your moral perfection, however perfect you may be, or think you may be. As Isaiah reminds us, all your good works are as filthy rags, even when we do good. Ble mae hwnna na'n gadael ni, degwedwch? Di a mi os gobeith o gwbl? Wel, wrth cwrs bod na. Wrth cwrs bod na. Don't think that it's a hopeless situation. That might have left you thinking there's no hope at all. In fact, we're better off for it. Better off for it because we receive this salvation for His name's sake and not for our own. And you know, this pulls us all down to the same level. Our dear gwastad, the great leveler in life. Achos dim ond o flan Dyw, dim ond o flan gorsedd gras, mae pawb yn wirioneddol gyfartal. The great cry of the French Revolution, wasn't it? Was liberty, equality, fraternity. And I've said this before on another occasion. But the thing is, of course, none of us will be equal in life. Sorry. Because some have more opportunity than others. They do. That's life, as they say. Some have more natural ability than others. That's life. Some have more stick and determination. Some have the same opportunities, but they don't make so much of it. That's life. So to talk of equality in a worldly sense is meaningless. But I'm not talking in a worldly sense here. Na'r peth. Ddim yn siarad yn hermau bydol daiarol I fi fan hyn. Mae hwn yr ysgrythur, y Beibl, yn ein gwneud yn gyfartal efengil gras, efengil Iesu Grist, sydd yn ein gwneud ni gyd yn gyfartal I sefyll ar tir gwastad o drigaredd am y ddeiant I bawb, pob yr un ohonom ni. The gospel of Jesus Christ, it pulls down
the pride of the moralist. It lowers the self-exaltation of the self-righteous and puts us all, every one of us, on an equal footing before God in order to receive mercy and forgiveness from him for his name's sake. Llawen ychwn felly, yng ngeiriau'r testyn y bore yma, pob yr un ohonom, ond gwaredodd ef hwy oherwydd ac mwyn ei enw, a hynny gogoniant i'w enw tragwyddol. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd i ddiweddu ein hoedfa, 536, 536. Cai trefn i faddau pechod yn yr iawn. Mae iachawdwriaeth barod yn yr iawn. Mae'r ddeddf o dan ei choron cyfiawnder sy'n dweud digon a'r tad yn gweiddi bodlon yn yr iawn. A diolch byth medd Sion am yr iawn. 536. Gawn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwg ni yn awr o dadnefol o dan dy fendith gyfoethog, a bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, a phawb sydd yn annwyl genim ac yn absennol o ddiwrthyn ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.